Bizning yig'ilishda o'zingiz bilasiz, o'tgan yig'ilishda biz jiyinda xalq bilan vakillik bilan shu oyoq ovul degan programmaga kirgan. Bu programmani jiyin chiqsam ko'p qarashni mana prizlar fondi 7 million birinchi o'ringa, 5 million ikkinchi o'ringa, 3 million uchinchi o'ringa. Bizim ovul andiga dostoyna ovul, motor ovul o'zingiz bilasiz. Bizning rayonda eng motor ovullarning birisi shu ovul ekan, barig'iz da bilasiz. Tuzuk, motor ishlangan, o'tlarida yonib turadi, asfaltlarimizda, yo'llarimizda, suvlar, butun narsalarda bizning bek yaxshi. Endi bu oyoq ovul degandan narsa deb aytazim keladi. Bu bizning turmush turida. Mana shu bizning yashash turida. She'rdagi so'zlar bor, turmushga negizlanamiz. Kim ko'rgan olmada turmushni deb. Turmushimiz yaxshi, ovulimizda uylar endi mana ko'rkam. Mana fotolarda o'zingiz ko'rdingiz, endi bog'chalar, endi motor uylar solingan. Ham mana shu butunisida mana shu bizning shu oyoq ovulga kiradi deb aytdim. Bizning yaşav, bizning motor turmushimiz mana shunga kiradi. Ayrılganni ayu aşar. Ayrılma avuldaşım, oyuk avulga alın. Orakıdan ağulanuşular, orak orkasında orkanğa atlauşular, osılınuşular, ayrılışuşular, avariya orkasında otasız altınlarımız az mı? Azgınlık, oldanular, avrular, akılsızlıklar, orakıdan avuldaşkayım, obınmık. Allah'ımız olduna otlaganda oyetler, ozan avuzların onubuzga alık. Allah'ımız ozakkaşa akılımızdan ayırmasın. Onlaganga, onlarlık agitatsiya. Aşçılıkны orakıdan ayrıla olmamışlarını avuzluklauga, odaşkanlarını ayık avulga agitatsiyalauga alıngan, alıştırgısız agitatorgız Nafovna. Самый привлекательный огород. Семья Мударисовых. Самое лучшее оформление территории. Семья Фазлыевых. Рашида тоже келмеген. Тоже мына бәлек келгенә бүлек белән ислама. Шуннан соң шу бер төрлерәк инде менә. Как раз чәчкәгә су сибә торган әйберләр ул. Бу красота во дворе Фатхатдиновой Анюры. Шарная матроса. Самый творческий сад деген семья Усмановых. Самая лучшая клумба у вашего дома. Семья Хайрулиных. И там самые оригинальные соцветия. Семья Галямовых.
Yok, kelmaganlar. Rima Zahid kızı, hem Timur Salih İdrisoğlu Mudarisovlar, hem Flüse Zakir kızı, hem Rezep Fezrahmanoviç Usmanovlar ailelerinin jubiley tantanasında nazarcıyıldı. Onlar tuğanlarına, ağıldaşlarına, unganlıkları, tırışlıkları bilen örnek bulup, ihtiram yollagan. Çınap'ta bu gururlanırga da bula, şatlanırga da bula. Şuşunday көркем aileler bizden. Действительно көркем aileler. Birge tatlı yaşıyorlar. Dünyaların parağız, indi dünyalara. Buna nominatsiyalarına olanlar. Yaşlarına karamasak, buna karamayız, yep yaşlar. Allah'a şükür. Dünyaları көркем, düzük. Buna degen üstürilgen oğullar. Varsı da kilip yardım etip verirler. Buna paralaşıp duralar. Ağılda çiftey turbiler bir koşanda katnaşalar bütün жерде yürürler. Buna şuşulay maturitet 60 yıllık юбилейinde, 70 yıllık юбилейларында barısında şuşunday юбилейларны үткәреләсен. Рәхмәт зур итеп сезгә барыгызга да шушылай зурлаганыгыз өчен. Тырышабыз ише 60 ел торганны да үткәрергә. Ходай кушса. Амин шулай булсын. Бик нык зур рәхмәт безнең фельдшер Ленага. Авырып та калабыз. Ял килеп тә итә, терелтеп тә китә. Аллага шөкер. Аллага шөкер. Күршеләр бар да әйбәт. Күршеләр мен нык рәхмәтлемен. Biz özümüz İliş rayonundan gittik. Ukrayna'da 30 yıl yaşap koyduk. İptaşım boyunlu bir iş boyunca yürüdü. Şunun için ilden ilge, vurttan vurtqa yürüge turu keldi. Soylap koyduk özümüzün tuğan yapını. Күршеләребезгә, авылдашларыбызга бөтенесенә дә зур рәхмәт. Шул чаклы яраттылар, шул чаклы әлдә кайткансыз диләр. Сельсовет ниләренә, эшчеләренә дә барсына да рәхмәтебезне белдерәбез. Безне кабул иткән өчен, обижать итмәгән өчен.